spomen prepodobnog oca našeg Nektarija Bitoljskog. Prepodobni Nektarije rodio se u Bitolju. Roditelji mu behu pobožni i pravedni pred Bogom. Na krštenju svoga sina oni mu dadoše ime Nikola. Kada su Agarijani imali zauzeti njihovo mesto, majka Nikolina vide pre toga u sannom viđenju presvetu Bogorodicu, koja joj reče da uzme muža svoga i decu svoju i da beže brzo iz svoga mesta i sakriju se na drugom mestu. Primivši ovo viđenje kao od Boga, majka Nikolina tako i učini. Uskoro zatim Turci zaista i naiđu, zauzmu njihovo mesto i nanesu mnoga zla narodu hrišćanskom. Kada ova najezda prođe i smiri se borba i neredi, roditelji Nikolini izađoše iz svoga skloništa sa svojom decom, živi i čitavi, blagodarni Bogu i Bogorodici za svoje spasenje, a opet žalosni zbog stradanja i porobljenja svoje braće hrišćana i svoje otadžbine. Otac Nikolin, koji beše već dosta star, dogovori se tada sa svojom suprugom da napusti svet. Sa svoja 2 muška deteta, od kojih jedan beše ovaj sveti Nektarije, on otide u manastir svetih vračeva Kozme i Damjana kod Bitolja, u podnožju tamošnje gore. Tamo se on zamonaši sa imenom Pahomije i podvizavaše se zajedno sa svoja 2 sina. Običaj beše u okolnih hrišćana da u manastir svetih vračeva donose plodove sa svojih njiva i vinograda, koliko ko može i želi, naročito o samom prazniku svetih vračeva. Tako jedne godine za praznik svetih doneše hrišćani svoje plodove u manastir i zajedno sa monasima proslaviše svete besrebrenike. Tom prilikom oni behu doneli i dosta vina, kojim napuniše jedno oveće bure. Kako pak za praznik beše dosta sveta za ručkom, gosti brzo popiše ovo vino iz bureta. Doznavši zato, monah Pahomije otide sa svoja 2 sina i sa svećama u rukama u podrum, imajući nameru da opere ono ispražnjeno bure. Međutim, kada oni dođeše do bureta, nađeše ga na čudesan način opet napunjenog vinom, koje divno mirisaše i beše veoma prijatno za piće. Videći ovo divno čudo Božje, a sećajući se i onog javljanja presvete Bogorodice njegovoj majici, mladi sin Pahomijev Nikola razgore se u srcu svome velikom ljubavlju prema Hristu i svom dušom zažele da zadobije njega, jedinog željenog i ljubljenog. Zato se poče moliti njemu najtoplije i najusrdnije. Zbog svega toga on uskoro zatim ostavi svet i otide u Svetu Goru Atonsku. Tamo on nađe jednog iskusnog i vrlinskog starca po imenu Dionisija, zvanog Jagari, koji beše rodom iz Carigrada. Ovaj Dionisije, napustivši svet i došavši u Svetu Goru, postao beše poslušnik kod iskusnog starca Filoteja, Jagari, nazvanoga tako po keliji svetih arhangela u Kareji gde je živeo. Spomen ovog prepodobnog Filoteja Karejskog, zvanog Jagar, praznuje se također danas 5. decembra. Starac Dionisije primi kod sebe blagočestivoga Nikolu i privede ga na blagoslov svome duhovnom starcu Filoteju, Jagari, koji imađaše od Boga dar prozorljivosti. Čim Nikolaj stupi pred njega, starac Filotej ga nazva po imenu, govoreći mu: ti si čedo Nikolaj, sin Pahomijev, i ti želiš da ostaneš da živiš sa nama. Čuvši to, Nikolaj se iznenadi pa zapita: otkuda, časni oče, znaš mene i sve o meni? Starac mu na to reče: Bog od aca naših, čedo, koji te posla nama, on mi otkrio tebe. Zadivljen zbog svega toga, Nikola ostade kod ovih vrlinskih staraca i truđaše se uz njih sa još većom ljubavlju i revnošću. Podvizavajući se tako uz njih, on bi uskoro zamonašen od prepodobnih staraca i na monašenju dobi ime Nektarije. Od tada se prepodobni Nektarije dade još usrdnije na podvige vrlinskog življenja i duhovnog napredovanja. No lukavi zavidljivac đavo ne mogaše podneti njegovo duhovno uspevanje u podvizima i vrlinama i zato napadaše prepodobnog Nektarija raznovrsnim iskušenjima i smutljivim pomislima, kroz kojega navraćaše da napusti življenje sa spomenutim iskusnim starcima. No kako đavo u tome ništa ne uspe, jer blaženi Nektarije ostade čvrst i nepokolebljiv, to đavo stavi u srca drugih zavist na svetog podvižnika
da mu makar time napakosti. Beše to zavist jednog saposlušnika prepodobnoga, koji tražaše da se nektarije odatle protera i prećaše da će, ako se to ne učini, neko biti ubijen. Prepodobni starci su savjetovali ovog neposlušnog poslušnika, i to nekad lepim rečima i poukama iz Svetog pisma, a nekad opet pretnjama večnih kazni i muka, no ovaj bezumnik to ne primaše, nego i dalje tražaše da se nektarije udalje. Tada starci posavjetovaše nektarija da je bolje da se za neko vreme udalje od njih, pa ga zato poslaše kod svetogorskog prote Danila u Kareju, koji sa ljubavlju primi prepodobnoga kod sebe. U to vreme predstavi se ka Gospodu prepodobni starac Filotej, te starac Dionisije, ne podnoseći više onog zlog zavisnika, udalji se i sam od njega i otide da potraži nektarija. Našavši ga i izmolivši dozvolu od prote za neki manastirčić svetih arhangela, zvani Kofu, on se sa nektarijem nastani tamo i tako opet oni življahu i podvizavahu se zajedno. Oni se bavljahu rukodeljem i od toga sami življahu, pa čak i drugima davahu pomoći. Onaj pak neposlušni zavisnik lutaše koje kuda po Svetoj gori, dok na kraju ne napusti to sveto mesto i otide u svet, gde sebe upropasti i dušu svoju izgubi, jer se odade širokim putevima svetskim. Uskoro zatim predstavi se ka Gospodu i blaženi starac Dionisije Jagaris i bi česno pogreben od prepodobnog nektarija. Pošto ostade sam, nektarije udvostruči svoje podvige, koji su samo Bogu bili poznati. Videći takve njegove podvige i hoteći mu umnožiti vence nagrade, Bog dopusti da prepodobni nektarije padne u mnoge i teške telesne bolesti. Stradajući u bolestima i nevoljama, prepodobni ih podnošaše sa velikom trpeljivošću i blagodarnošću Bogu, tako da time steče još veće vence kod Boga. Najzad, pobedivši zavist ljudsku, napasti demonske i bolesti telesne, prepodobni nektarije se preseli u večno carstvo Hristovo 5. decembra 1500. godine. Posle 4 godine bi izvršen prenos njegovih česnih moštiju i one biše nađene netruležne i miomjerne. Česne i čudotvorne mošti njegove i danas počivaju u Svetoj gori, u keliji u kojoj se on podvizavao. Molitvama prepodobnog nektarija Bitoljskog i Svetogorskog neka Gospod i nas pomiluje i spase. Amin.